Jigit soda kıldı. Görüyoruz anda kettik doğan. Reklam için nominal 0707 388 350. Az sorap koy. Qaysi soda olmadı bayke? Yok yok. Ya görmeskö? Vay maşallah. Görmeskö. Görmey turib soda kılıp atasın. Öte güçlü kezi. Görmey turib soda kılıp atasın. Qana. Jigit ekan. Şivits mi? Tazza şivits. Tazza şivits. Maşallah. Muz olsun bu. Muz olsun. Erkek muz olsun mene. Qancha aylık bolup kaldı? 3 aylık muz olsun. Ugandar mınaki adres boyunca aytабыз. 32 деген avtobus ушул жерге келет. Sokuluk mal bazarга бара турган адрести айтабыз. Бул Бишкек шаарынан келет, достор. Ушул жерде таксилер бар мынакей. 50 сомдон мал базарга ташыйт. Бул жагы Московский район, Кара-Балта, ушул жакка кетет. Бул жак шаардан келет, туугандар. Адрести кыскача айта кетели. Анан ушул жол менен машинаңыздар болса түз барсаңыздар мал базарга алып барат. Көпчүлүктөр сурап атат. Мал базарга кандай барабыз, кайсыл жерде деп. Ошону да көрсөтө кетейин туугандар. Биз менен болуп турсаңыздар. Мынакей. Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? 3-май 2026 жыл күнгө жекшемби, Сокулук, Чүй облусу, Сокулук мал базары, Кыргызстан. Саған уйлар тартып көрсөтөлү туугандар. Биз менен болуп каналды колдоп бирден лайк басып көрүп туруңуздар. Тырс. Мынакта содалар болуп атат мынакей. Могу жигит сода кылды. Көрөбүз анда кеттик туугандар. Реклама үчүн номер 0707 388 350. Мынакей Сокулук мал базары, мал кимдики экен? Мынакта жакшы бир Келтире берди турган. Мунажиндар бар экен. Мунажиндар бар экен. Ээси көрүнбөйт бирок. Жакшы экен, сурап көрөлү. Уй, сиздикиби? Саан уй, Саан, жаңы туган. Жаңы туган. Канчанчысын тууду? 3-сүн туган. 3-сүн тууду. Баасын айтып коюңуз. Баасы 170 миң. 170 миң. Канча литр сүтү бар мына? Аз 18. 18 литр сүтү бар. Аралыктарын көрүңүздөр. Бир эле башпы? Телефон айтабызбы? 507 0507 73 39 48. 39 48. Мо экөө кимдики экен билбейсизби? Билбейт экен. Кунажындар экен. Кайсы? Базарга. Эженики экен. Сиздики барбы? Музолу бу? Лимузин музолсу менен азыр келебиз. Мынакей. Байкенкин да көрсөтүп коелу, ушул жерде турат. Бул абайлаңыз. Лимузин дедиңиз, эркекпи? Эркек экен, Канча муз болсун? Муз канча? Муз эмес, Энеси менен сатылат, 220. Туура айтасыз. Энеси менен сатыш керек, байке. Энеси менен 220 бы? Жатпам 220 миң. 220 миң. Канча литр сүтү бар? Бул 4-чү музоосу 13 литр сүтү бар экен. Бир эле башпы бүгүн? Бир эле баш бүгүн. Телефон айтып коюңуз. 500 менен. 0500 менен 42 42 04 0400. Кечеги кара уйлар не болду? Сатылды. Сатылдыбы? Машалла. Содаңызды берсин байке. Оппа. Эми ушул кунажындарды сурайбыз. Эжекеники экен мына. Өңдөрү башкача. Эже саламатсызбы? Булардын балары канчадан болуп атат? 220 сырып атат. Ар биринби? Булар боосбу, кандай? 2 ай боз. 2 ай боз. Эми Эми күйлөп атат. күйлүп атат. Кунажындар экен анда. Эгерде 220 deydi. 220 deydi. Эгерде кимде-ким ушундайдан алам десе, көрүңүздөр мына. Сандан сапатка. Булардын пародасы кандай эже? Бул искусственный, тиги деле чет элден келген. Четтен келген. Красный степной окшойт. Мына уйларды көрүңүздөр. Анан кийин мына мен сиздерге маякты көрсөтүп берем. Мына. Эже, телефон номер айта аласызбы? Телефон номер айтасызбы? Алам дегендер болсочу. Айтасызбы байке? Телефон онлайн. Сен мындай сатасыз базарда. Айтып коюңуз, Экөөнө тең номер айтпайсызбы? Сиз менен байланышып алам дегендер болсо. Biri 120, biri 220, biri 200. Ошо бирөө 220, бирөө 200. 200 кайсы аркылуу? Много, 2 ay boz. 2 ай боз, тиги күйлүп атыптыр 220 экен. Телефон айтып койсоңуз, номер 0501 90 11 24 экен, мынакей. Кеттик анда эмесе. Уй, кимдики экен байке? Канча сурап атасыз бул музолуга? 180 миң сом мына. Арзаныраак уйлардан тарт дегендерге. Канча музолусу? Байке? Биринчиси экен. Сиз телефон айтасызбы? Жок, айтылбайт экен номер. Ушундай номерлерин сурап берейин десем айтылбайт экен. Бул жерде дагы бар экен. Могу кимдики экен? Сиздики? Бул саамбы? Бул Алтай боз. Алтай боз. Азы саалат, сүт чыгат. Төртөөнөн тең узулдайбы? Узулдайт экен. 10 литр сүтү бар экен. Баасын айтыңыз. Жакын кылып. 180 миң,
Mınaki. Arzanroq uylardan degenlerge 180 ming. Nemechi? Telefon nomer aytasizmi? 999 0999 00 00 97 97 85. 85. Mına. Biriyle baş mı? Biri baş eken dostlar. Çalıp ko'ring. Bu ikinci tut bo'lat ekan. Mına. Rossiyskiy paroda deydi. Mına. Cho'ng ekan a? Shunda çalıp ko'ringizlar. Biz sizlarga yaxshi ko'proq olib beramiz. Qana? Bu bir tug'anda da bor ekan. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Bu qanday paroda? O'zi ustida Alatov bu. Alatov paroda. O'sha Alatov ekan, ko'rinib turadi. 12 litr sütü var. 12 litr süt var. He. Qanchanchisi tug'di? Hoppa. 3-üncüsü, 4-üncüsü veriyor. 4-chi tug'ibdir. Yel ko'p bunday tartish ыңгайсыз. Torpog'i yo'q a? Torpog'i yo'q, eja. 3 aylık boğaz. 3 oylik bo'z. Qancha litr süt var deysiz? Az 12 var abi. 12 litr bor. Bahasichi? Boğazı 160'a vereyim. 160 ga beraman deydi. Alatov. İkisi de Alatov. Son qabar. Anan deme. He, mana. Uyda da uylar var. Uyda da uylar bor. Bu Emetse nomer. ürtör, hozir ürtörü da bir deyken. Sonum, Coş. Uyda da barmi? Uyda da var. Anda telefon nomer aytыңыз. 0502 0502 51 51 49 49 00. 00. Mana. Dastavka uyushtirasiz? O dastap. Dastavkasi bor. Mana shunday bo'lgan Alatov. Son uylar. Tek Son. uyda tartmaz. Qaysini? Muzo canı tuğdu. Mogu. 5 litr verir. Ushulda bor ekan 15 litr beradi deydi. Bahasichi? 4 gün oldu ayda. 4 kun bo'lib tug'gan. Mol ayda mol. Mogu? Ha, kechirasizlar, mogu ekan. Altta muzosu turadi. Muzosi buna. Qancha bahasi? Bunun boğazın 165 bin. 165 ming muzosi menen. Mana. Jana nomerga qaylingizlar. Buqalarni jinab qo'yibsiz. Nomer qana? Nomerdi. Aytыңыз, uchib ketdirma shamolga. Mana buqalarni qayoqqa ketdi bular? Noqatqami? Noqatqa ketdi. Mana qiyin. Yaxshi buqalarni sizlar olib berib qo'ydik o'xshaysiz-ku? Onlayn, ya. Shunday. Nomer qoltirsangiz ham o'sha tarafga mal yukleyim deganlar bo'lsa. 70 menen. 0770 menen. 56 51 56 51 20 21 21. He, daha bir şaşpay aytaylik. 0 770 0770 56 56 51 51 21. Bo'ldi. Tushunibdi. Qaysi kanal bu? Bu Don Qabar degan. Mana bozorning ko'rinishi qaynab atadi. Yakshanba kunga. Hoş noqat qizilga tashibdi. O'sh noqat qizilqiya tashib deydi. Tashim deydi. Mana baykangiz. Mana. Har bir boshda qanchadan olib ketasiz? Ular shular 5 ming. 5 mingdan shularni olib ketyapti. 5 ming so'mda. Topçanı vardı. Ha, topchanda qo'chqorlar bor ekan mana. Yotadi-ku, es olib. Qisqasi, qayrılingizlar. Nomerlarni olib berdik baykan. Ha, söylashingizlar o'zingizlar. Mana. Buyog'i, bug'i, buljog'idagi ko'ringizlar. Bu yoqda soda bo'lyapti o'xshaydi. Ha, mo'g'uy soda. Suz bo'lyapti soda. Qanchaga? Ha, boshqa. Ha, boshqa. Yetib keting. Berin ake. Yok ben aytıp devlet sattım. O tarıqlı kimniki? Baka düşünsün. Beniki öyle. Qanday? Ha, sizniki buldag'i. Oho, 3 bosh bor ekan-da. Uyda 5 baş var. Uyda 5 bosh bor ekan. Mana ki, savis, naq. Kiretli uylar. Targ'il. Qanchanchisi tug'an? 4-üncüsünü tuğan. 4-chi tug'an. Bahasini aytib qo'ying. Boğazını 210 bin geber. 210 mingga beraman deydi. Qancha litr sütü var? 18-20 da ben 18. 18, negiz 20 deydi mana kalchalar. 18 litrga deydi. Mana nomerga qaylingizlar. Mana. 0502 51 49 00. Mana shu nomerga qaylingizlar. Tertka can alam. Ne bayka? Ne var bayka? 20 litre su. Ha, so'rab qo'y. Qaysi soda bo'lyapti bayka? Yo'q. Ha, ko'rbesko-ku? Voy, maşallah. Ko'rbesko. Ko'rbay turib soda qilyapti. Oho, o'ta kuchli kezi. Ko'rbay turib soda qilyapti. Qana? 20 litre sütü bilen. Qaysi mo'g'u? Erkek yüzü olsun bilen. Ha, mana o'shu yaxshi uylarni bu yoqqa bekitib qo'yatgan siz. Shunda, mana. Erkek muzosi meni. Erkek yüzü olsun bilen. Qanchanchisi tug'di bular mana shunda? 5-sini tuğdu. 5-chisini tug'di. 20 litre sütü bilen. 20 litr sütü bilan bahası Bazı 270 bin geber. Yaqinin men podpисчиктерime yaqin aytdingiz. Ova. Mana 270 ming. Nesli. He. Muz olsun emet bu. Muz olsun emizbeyle üretken bu. Ha, süt dedi. İnce de iyi öğret. O çöp Neyse çöp. muz olsun gelecek özünü alam dese özü de. Boydu gördünger. O, Bir boy. 40 çıkart. Söğüktü ekan mana. Söğüktü. Qarangizlar 1.40 chiqadi. Qiz qazi chalib 35'ten öyle karaç. boy, 1.35 dan öydi ekan. Cenab 550 Ova. 51 49 00. Mana. Bugun nomerlarni aytib aytsa muz olsun çok tele ben öyle. söylashingizlar anda. Ma'qul, iyilik. Var bak. Bol. Bu da Allah tavay. Alatov deydi. U bo'lgan uylar ko'p ekan.
Jana ekövle uydu görsetip kayra bul kimdiki dese meniki dep kayra kelет. Mına da gelişken uy bar eкен. Dostlar, Sokulukta çınında жақсы uylар бар негизи. Келип, кыдырып, карап алышык. Бирок эси көрүнбөй атат. Мощный кынадан 145ге алтып туайындап калтыра буйрса. О, желini gölgüldeyt. Буйрусун анда. Мына ушундай алынган ба. Туугандар. Мына туугандар жакшы мал алам дегендер болсо ушул көзгө көрүндү келсек ушул жигитти келген. Швейцби? Таза şuiz. Таза швейц. Машалла. Музосу бул. Muzosу менен. Эркек музосу менен. Канча айлык болуп калды? 3 aylık. 3 айлык музосу. Көрдүңүздөрбү? Канчанчы туут? Ekinci. Экинчи туут. Туугандар мына айландырып, шашпай көрсөтөйүнчү сүттөр. Канча сүт берет? 27, 28 литрге чейин сүт берет экен. Мына аралыктарын көрүңүздөр. Көрсөтөсүңбү? Давай. Саап көрсөтчү мында. Сүтү чыгабы дегендерге. Мына. О, мына туугандар, быз төртөөнөн тең. Кармаганга да удобный экен, а? Boştu jelinde. Мына караңыздар. Болду. Төртөөнөн бирдей төп түз чыгат экен туугандар. Мында кыйшайбайт так экен, Эми көрүнүп турат. Киндиктүү экен. Сагаңа жоош. Таза ушундайлардан алам дегендер болсо мына номер айтып кой. Номер 0505 0505 27 27 05 05 90. Baası kança? 500 bin. 500 min deyt baası. Mına. Erkek muzosu menen. Boyu 1.50'den öte boyu. Boyu, Bu taza şivitsi gene. Taza şuiz. Mına. Yaşı gene dişi 4 mü? Dışından götür. Dişi görsetçi. 500 min so'm ekan. Bazarda eng aldınqı. 4 diş mi? Ha, 4 diş ekan. Mına. Boldu. Japjaş. Tushirib berasizmi? Şurt verem. Boldu anda. Dastavkalar mı verelim? Mana dastavkalarında uyushtirib beradigan, bazarda turadi. Aqlanda. Bul жақта да байкеники бар екен. Боосу бул? Boğaz 8 ay. Boğaz 8 ay боос. Канча сурап атасыз? 350 миң сом сурап атасыз. Канчанчысын туйт буйруса? Uşağınдағы 3-үнчүсүн туйт экен, 350 миң деп келишкен. Өтө чуң экен мына. Телефон айтабызбы? 222 0222 86 16 10 дейт. Чалып көрүңүздөр. 30 литрге жооп дейт сүтү. 4 өтең иштейт экен. Чалып байланышып көрүңүздөр. Андан кийин бул үйдү көрөйүнчү. Машалла, бул желин не дейт туугандар, желин. Мына музоос ургач экен. Мына уй. Элитный уйлар ушул жерде экен. Мына. Туган, ассаламу алейкум. Бул кимдики экен? Сиздикиби? Ого, көз тийбесин. Ушу желинге бир лайк басыңыздарчы, ушу көтөрүп жүргөн, Бул канча сурап атасыз музоосу менен? 380 bin lira. 380 миң сом сурап атат. Музоосу да чоңоюп калыптыр, 2 ай 10 күн болуптур. Бул 5 айлыкта эле бар экен чоңдугу. Канчанчы музоосу? 3-үнчү музоосу. Бул уй кандай порода? Алато. Muzosу simental alato. Алато симентал. Ичи ак экен, асминен болгон. Сүтүн айтыңыз, сүтүнө. 30 литр данный момент сүтү бар экен. Мына сүт каналдарын көрүңүздөр. Төртөөнүң вызылдап чыгабы? İşte aparat beni sağlam. Аппарат менен саалат экен. Колдо саалбайт экен, аппарат менен мына жери. Телефон айтасызбы? Ого, туурасын айтып сатам дейт мына. Телефон. Bolu tatanızı. Болуп атат, бия. Канча берип атат? Сыр болбосо. 350 verip yetişti. Машалла, 350 берип кетишипти. Содаңарды берсин анда. Ушундай уйду баккан сизге рахмат, Мына көрүңүздөр, кыргыз элин бир лайктардан тырсылдатып басып коюңуздар. Мына желинди көтөрүп жүргөн көрүңүздөрбү? Ушундай элитный уйларды алам десеңиздер, ушу навестин астында бар, келип көрүп алсаңыздар болот. Мондайлардан көрдүңүздөрбү? Мына ээлери көрүнбөй атат, бирок сурап берейин десем, мына желин. Ой, достор, таргыл уйду караңыздар. Мына баягы сүттүү таргыл уй экен. Кимики? Ассаламу алейкум. Жакшысыңбы? Сеникиби? Мына таргыл уй, бой канча чыгат? 1.50. Ээси келип калды. Канча литр берет сүт? 27-28 литр. 27-28 литрге сүтүнө гарантия дейт. Канчанчысын тууду бул? Экини тууган. Желин өтө чоң экен туугандар. Экини тууган. Jeldir jumshaq. Жумшак, Баасычы? Bası 330 bin. Uydun özü. Уйдун өзү 330. 2 ay oldu, 1 ayda asynat ettik уже. Кайрадан. Кайрадан бул. Asynat ettik. Белгийч асынет этилген. Мына уйду караңыздар, эми бул уйду караңыздар. Бир эле башпы? Телефон айтып койт. Нолардагы, Ла, ушул жерде музолор менен. Музолор мененби? Muzolor менен. Канчадан булар бас? Кунажын экен. Lacın 340 bin. 340 bin.
Erkek. Dişi bitse gene? Şuyuz taza. Mınaki. Andan keyin qaysi? Odayım bu. Bu la? Bunun bahası? Bunun 275. 275. Osman, bunun Muz olsun menen, erkek muz olsun. Buna jatat. Telefonunu aytıp koy eme. 704 704 01 01 08 08 48. Mınaki uy. Çalsаңыздар Жет область доставкасын уюштуруп берет. Мына ушу менен видеонун жинтикте турган уй музоосу менен сатылат. Назар салып көрүп туруңуздар, музоосу эркек. Уй 4-сүн тууган, мынакей. Караңыздар. Ээси номер экранда, эркек музоосу менен сатууга чыгып жатат. 10 литр сүт берет экен азыркы учурда. Көккө чыга элек дейт. Ден соолуктары жакшы экен. Караңыздар. Ээси номерин экранга коюп койдум. Чалып байланышсаңыздар болот. Мынакей сүт чыгыштарын дагы көрүңүздөр. Саап көргөзүп атат. 10 литр сүт берет экен туугандар. Бул уйдун адреси Кочкордо. Жет областка доставка уюштуруп берем дейт. Маселе жок доставка боюнча дейт туугандар. Мынакей эркек музоосу менен 100 баасын 195 миң сурап жатат туугандар. Дагы содалашып сүйлөшүп алсаңыздар болот.